Hello everyone and welcome back to my channel. Ma'am ngasi aigi blog se firon shubadagi oina hawgalage bako si jaribon jengbulda lai haraurubagi phi ngantane bako ado lairoi numita kano nong sathi na kana chugibado no numita phanek se ekdam obostha ma oigare ayeng halake ko ma'am yengodo sile khom natane bako nahan lairoi numita nong chubaduna maram oiraga si loina motle ado se loina hojik sudoktoini kaino aigi akamgasu lai ama lairebako rupa barida ado si hojik su loiraga mu unarasi ma'am sina chenitagi mamana biscuit packet amaga adaidi si khudai matek semga aingonda happirebako khoina halakpa kanda ado si sum share tawraini na ma'am da ado ma'am hojik firon kaika suba loina breakfast tawgena tawri do siga tando takna hawbagi matamdo laitrebako aduduna dum sumaina heiraga oina hawjallebako ma'am do se hojik breakfast tawgige ma'am ngasigi barogi hingjang se chakem oina ponge chakem bongba oina charasi haina ado hojik barose chakem bongba tawraga oina chak charani ai. A few moments later. Suna jarna. Oi oi. Yam chao da. Ma'am se da lai re puska se hawba lore se khutchina phajana noire se adaidi se da lai re kano mahi ko kagi mahi se sina seme ma'am sini do hojik chaba hawrage
Mango da phê lộc. Puska sande. Hả? Haubra. Hả? Đúng rồi cái này mà chín này đâu nên nông ta số haubra. Hả? Mà ăn thuốc tập vậy đó. Mà ăn này đâu? Hawi. Ama ka xem. Mẹ dần là vậy. Chân lê đặc tị. Đang video cả ở đây ra rồi. Ra là kìa. The next morning. Ma'am ay huji rupa barigi thoe ay nupana thinbide kano December gi date 13 dagi rupa barida 5 days ki amuk lai harauba haurane bako ado huji ay kana chali do horen khat yore yang halage ma'am huji gai khat yore bako ado son gi turen wang se rupa bari ne bako bus kandi gi dugai changai dinako changak podo idum gari macha lakpanina video do yam katre do scooty oina pure bako pochai hapagi sida laire gi pochai kaika ado moi gi view se yam phasai ado si se huji lalaga rupa bari ta doine bako ado jahas lai bako duga dum scooty se thangalaga dum chatpa yae bako ado ai punsi gi ahan basu chatlini rupa bari haiba mafam se duka punsi gi ahan basu ai jahas se lan doine bako ado huji jahas lakpa ngairi meyam Ma'am hujik yaureebako mafamda adu se akhoi hifamni do mapandi fajana hujik mi khara tilleba aduna video kapado hengna ikaina kaptre horan mi khara hangaga kapkebako ada aise jam inge do se sa thae anda kok se luraga lakpani bako laigi lakpani naga chotle ne dum thado enga ada horan firon kai ka hongaga mapanda mi katang ko mapai kando yeng halake ko meamda Ma'am hujik pothari ada sida khomaga kanogi udarbon gi ma mai bi amga yaure adaidi room se piktak tawna ahum thoe bako sonda tongan tongan laire handakti punna laitreba adum jeng halake ko ma'am ma'am ay yeng halake ko hujik ando sishu yumgi dum lepsa balai harau pani ko khungi oina harauba natte labukta puthokna sumangna dum tawrebako ado son side ki sumang sisu punchalle khara chawthokna ngaina se kasar live su leire ado se side ta screen khaliba side se ayeng halake ko ado du si side sigana khoi gi bell party ga pena ga leire bako son side amda adaidi asiga changagana khoi kai haitare bhamonna chak thongbam oireba sisisnya sigada bhamonna chak thonge adai sidai dum thoaga songi tin khabasina khoina leibadune bako sonda adai sigai parda simu haidoga changagana sida mo manipur gi maibi ahum do leireba aduni meyamdo handakti blog se yam phajana namba namdreba mobile dum pai leibige nungai krena live jagoi saba khotpa dum yawrabanina ado dum kasar live na di khara dum video lawbane do meyamna akhogi kaino handaki live se phajai phajade habdo comment tawbiro do decoration hu yam phajana tawre do matang tiga loisinjagi meyam bye bye